Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ti kunayo anapatig nga ibagayo kanyak, boss. Anda kayat ko ngay paaramid kada kayo kadang iti kakadwa. Kat nagbaligi kayo. Adan tumunos ngay ted ko. Anya nga minday ta, boss. Ala, ibagayon, tapno maipatungpal mimutan iti kabita na panawan. Di kaganat dodong. Masapo la maplano anay bagti maaramid. Sakbay ni patungpalyo. Sana basta-basta ti kayat kong araminin nyo. Ala, dumngeg ka tay bagak no niya ti araminin nyo kadag iti kakadwa. Kat masapol nga agbaligi kayo. Wen, boss. Kastagayam ti kayat yung nga ipaaramid kada kami, boss. Onya, kabaalan nyo kadimot lang. Awan parikot iti dayta, boss. Nalakala nga ipatungpal mi dayta. Nang runa ket adu kami. Sigurado nyo lang. Jak kayat ti mapaay. Tano mapasamak na ita, amumon ti sumaruno ang mapasamak. Wen, boss, di kay agdanag. Sigurado ti baligi mi kadagiti kakadwak. Iso nga isagana yun ti bonus mi. Gaputa makit-kita kon ti baligi mi. Angam, madamag kuman lang, boss. Apay nga ipaaramid yu ti kasjay. Di ka nagsaludsod. Bastag tungpal kayo latan. Nawatam. Wen, boss, aramiden mi ti bilin nyo iti kabiitan apanawan. Oh, ato yan ti arak mo lito. Agyamanak, Mila. Awan kayam, anya day kunam. Nabilin mo ni Dodong may papaniti plano tayo amang pakidnap ka ni Jana. Wan, ket no kasano umadumanan ti kinabaknang ta. Nasayaat nga rod kasta. Sapay la ko matagbaligid amang kidnap iti day nga ubing. Tapno makaala tayo iti dakkel agatad. Di kang danag, Mila. Gapo ta mapasamak dayta at parit ka kayta. Kumita ka itirwar, Andrew. Nakaragragsak ni Jana nga anak ta. Kabayatan ti panak ayam na kadagiti pada na nga ubing. Nga anak met dagiti kaaruba. Uwan nga Rodrina. Ay, sapay la kuma. Tawan to ti dumteng anadagsan aparikot kada tayo. Gagangay matkit diti biyag dayta, Andrew. Nga masapay la kuma. Tanoadan tuman dumteng nga parikot. Mabailan tayo kuma. Wen, Rina. Nalabit nga awan tinadagsen aparikot adumtang kada tayo. Husto ka. Natalina ay mati panagbiag nga adda kada tayo. Turtulungan tayo mat dagiti agkasapulan. Iso apat check adina tayo baybayan tinamarswa. Husto ka, bakit? Alang nga Roden. Inkayaban ti anak ta. Mangrabi itayon. Tapno masapa tayo ang makainan na. Sige, umuna ka nga ruda ni Jay kusina. Taaya bakbiit ni Jana, Ijerwar. Lola Ana, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos, Jana apok. Ay na, nagdakkel ka na pok. Wen Lola, sa nga pulon titawin ko ita. Angam, datayo pa lang tagsarasarita ita. Ngamin, awan da mamakan papa. Awan parikot iti dayta apok. Kailiw kayon, iso ang nagpasyarak. Kasda kami mat, Lola. Kailiw da kayo matan. Awan lang amin oras da mamakan papangak pasyar. Gaputa ka na yun ama kumikom da kadagiti negosyo da. Ala, saan abale, kaputada akmat apok? Saan abale? Medyo mabayag matkit diti panagbakasyon ko dito'y balayo. Nasayaat nga rod no kasta, Lola. Sigurado ang maragsakan da mamakan papa, gapuy ti dayta. Mabit lang, Lola, ha? Inak mangala iti meriendayo. Nasaya at mata na panunot yung tinagbakasyon dito'y balay, Mami.
Kumusta kayo matan kini Daddy, Jabalayo? Nasaya at kami matlata, anak ko. Kailiw kayong aminin ang makita. Nang runa ni Jan ang apo. Iso kayat ko matiag bakasyon pa'y laang dito eh. Nasaya at no kasta, Mami. At dansang patan kan panawan ni Jana dito'y balay. Malaksid ka dagiti babaunan. Ay, una yun. Day tamad tirigat na gaputakan ayon kayo ama kumikum kadagiti negosyo yung agasawa. Ayun gayam, kumusta titaray dagiti negosyo? Naanayas ti taray dagiti negosyo, Mami. Awan matirumso anadagsa na parikot. Nang runa ta mapagtalkan dagiti trabahador mi. Nasaya at nga rod no kasta anak ko. Talaga aparparaburan na kayo ti Diyos, gapo iti kinasaya at ti panagpuspuso yo. Husto kayo, Mami. Iso akanayon ti panagyaman mi. Gapu kadagiti nabuslon, abindisyon ti namarso kada kami. Anya ti madamag, Dodong. Kaano nga ipatong palyo ti papaaramid ko kada kayo? Plan-planwin mi pa'y kadagiti kakadwak ti kasayatan na maramid, boss. Masapol nga min ti panagtanang. Tapno awan ti rumso aparikot. Sa bagay, anda puntom. Ang damat kayam linaon tinagdakkel nga ulo mo rekas-kasano. Uwin, boss. Kat di kay madanagan. Ipatong palmi ti ipaparamid yu iti kabitan na panawan. Dakayan di makamoy ti amin. Agtalikak kada kayo. Kat siguradun nyo nga baligi kayo. Nawatang. Uwin, boss. Ipasiguradok day takada kayo. Sige, panawan ka pa dito eh. At napatega pa panak. Uwin, boss. Pinanawan na ko ni boss. Uyawon na paimat, tinagdakkel ka nga ulok. Dakdakkel mat ati ulo na, ngam iti siya. Dito, apa yan nagbayag ngay patungpal da Dodong ti paparamid mo kadakwada. Magagaran ako na makaigamit ti dakkel-agatad. Plan-planuan da, noan niya ti kasayaatan nga araminin da. Nasaysayat na masigurado na dalos ti amin. Sa narumba nga mamuan ti kapsat ko, adata ti mangpadukot iti anak na. Sa bagay, husto ka. Agtutor talang. Mapasamak tumot lang tinabayagan at tarikagay ta. Sapay la ko mga rod, tagbaligi dagiti taom, amang ipatungpal iti day tabanag. Dakkel ti panagtalag ko kanakwana. Yala, di mo pa'y panunutan na itabanag. Ag-relax ta ket di. Aginom, kanagpulutan ta, aging gakay kaya ta. Husto ka lito. Sana bali, awan mo't parikot ta. Nanayas mo't latta ti taray dagiti negosyo ta, nga uray ditan mapanijay. Nagadudagiti tarakan nyo nga ayop, Andro, anak ko. Baka, kalding, kanda dumapay ti tartarak ninyo dito'y rancho yo. Talaga abak nang kayon, baro. Saan mat, Mami? Ang napataod mi ti basit a kinabak nang mi. Gapumatlaeng iti panaggagat mi nga agasawa. Husto ka, anak ko. Nagagat kayo nga agasawa. Isoan na saliwanwanan ti panagbiagyo. Kansaan lang aday ta. Naadaan kayo pa'y itinasingpet nga anak nga iso ni Tiana. Gusto kayo, Mami. Kat dakal unay a pagyamanan mi iti namarswa. Iti nabuslon a parabor na kada kami. Wan, anak ko. Kat itultuloy yo ti kinasaya at yo iti padayo at tao. Taplo agtultuloy mo ti bendisyon iti pamilyayo. Un, Mami. Kanayon alaglagipan mi dagiti palagipyo. Ala, umay kayo nga roden. Intayo pa ije farmhouse. Inton madamdaman tumanan ti panagpasyaryo. Intayo pa ag merienda. Ta sigurado, nakalutong dari na ita. Alaman nga rod, anak ko, tani, mariknak matan tibisin ko. Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, dyan na apo. Wen lola, sa anak pa'y ngamin na makaturog. Iso nga agripaso akpay laeng.
Talaga napas na kay ti panagadal mo apok. Nasaya at tikas tangar aramidem. Iso nga itultuloy mo. Ipasnak mo ti agadal, taparakan kamot laeng no makaturpos ka. Wen lola, rumbang lang nga kasto iti aramidak. Tapno matulungak to da mamakan papa kadagiti negosyo mi. Ay na. Makapaayat ka nga ubing. Amoyo lola, awan may bagak kadagiti dadakkel ko. Naragsakak, gaputa nakasaysayat da kanyak. Kan naragsakak, gaputa iso na tinagbalin nga ama kan inak. Husto ka, apok. Talaga nasingpet ka nasaya at atatawa dagiti dadakkel mo. Kat amok, day tanto met ti matawid mo, iso nasaya at kamot atao. Wen lola, ngamin, kanayo nakasta ti isursuro da kanyak. Kanayon da nga ibaga, arumbang nga agbalinak anasaya at kadagiti tao. Nang runa, no awan matmadi nga araramidan da kanyak. Husto ka, apok. Malangaro din. Husto da ita na panagrepasom. Ingka maturukan, tamasapa ka pa nga agriing inton bigat. At dapay klase, apok. Naibang nga oras mo, Madam Mila. Ada ka din ni Boss Lito? Awan ita ni Lito dito balay. Nasapa na pa ni Gerancho. Apay, ada masapol mo kan kuana. At dala ko man napatag nga ibagakin ko na, Madam. Wow. Talaga nagpintas ti pamagiyo, Madam. Naggasat mo ni Boss Lito kada kayo. Nang rona kat. Awan anak yo. Just kay kadodong. Ah. Komporme manon nga may bagbagam. Ala, ibagam ti gagaram kat panawan nak ditoy. Nintulatan Boss Lito ti pangibagak, Madam. Angam poira angaw. Talaga nagpintas ka, Madam. Makapahawis ti langam. Sumardang ka man, Dodong. Wano, Kayat mo ka dita ipolong ka kanilito. Ay, saan mo't Madam? Ibagbagak lang matipod, no? Panawan nak dito'y mansyon. Agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Nagmerienda kayo ka din, Mami. Nalpasan, anak ko. Ngam, kabarbaruman. Itaban pa'y anasapa ka nagawin. Madi nga mintiriknak. Kayat ko ti maturog. Naurno nga naksamot ta ni ti puyat. Agina na kayo mangamin, anak ko. Sana puro latan trabaho ti as-asikaswan yung agasawa. Ay, wan nga rod, Mami. Masapul gayam nga aginanaakpay. Tapno sa anak nga agsakit. Gusto ka, anak ko. O sige nga rod, Mami. Panawan kayo pa'y ditoy. Iturog ko labiit. Sana bale, napanan sinukon ni Andrew ni Jana nga anak mi. Sige lang, anak. Sumrakan iti sila yung agasawa kataginanan. Siya kun timang padaan iti apo ko. Sige nga rod, Mami. Ket agyamanak. Gapo iti panagbakasyon nyo pa'y laang ditoy. At dakadwa ni Jana apanawan kansang petan mi. Malaksid ka dagiti babaunan. Dayjayan ni Jana kakadwa. Agpaliiw kayo anaimbag. Masapol nga agbaligi tayo iti paparamid ni boss kada tayo. Ay, anyamat ten. Sobra man ang traffic. Maladaw ako namang sukon ka ni Jana nga anak ni. Ay, ang mga nyo agmay-may santumanan ijay madanon ko. Ay, agbusin ang mankiti. Masapol ang makadano na kanya pagadalan da Jana. Nineng, apay nga may saka dito, eh? Ha? Kwa? Urayak lang ni Papa. Uncle, iso nga mintimang sukon kanyak. Kasta ka di. Ang mabayag pa nga umay ni Papam. Umay ka? Mapantayo pa agmerienda ijay restaurant. Amok ngamin na mabisin kan. Ay, saanan, Uncle? Kun may sa anak pa'y matamabisin. Binilin nak ngamin ni Papa. Ajak sumursurot iti tao, ajak am mo. Kasta ka di. Tipanyok nga da pampaturog na.
Umay ka, nining. Anday ta. Napukaw ng tipot na. Masapul ang maitugot kay ta. Kakadwa, ilukat yung tiri daw. Ilugan tayong tiwing. Sakbay nga da makakita kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Ransom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.